Machini kino nyakura moga juangin moro marani pudi kete karkae chenro ni mara weche manyen mago maga migago kamantiere kudika achiel kachiel. Wadhi nyime kod weche manyien ni jatend piny Kenya William Ruto opoyo okenge ma owacho ni osegero kata mosego e sekta mano mar thieth. Ruto mane loso e kaunti ma Kakamega kama ne orango e gedo mar osiptal ma Kakamega County Teaching and Referral Hospital owacho ni sekta mano mar thieth osebedo gi dongruok mar reso ngima oganda. Bende otiyo gi thuolono e kwedo josiasa magoyo siasa mag pogo oganda. Najua muzingine wote ni ndugu moja wa taifa moja. Ile tumekataa kabisa ni siasa ya chuki na ukabila na ubaguzi na migawanyiko. Hatutaki afya iwe ni starehe ya watu matajiri na walio na pesa na walio na kazi. Tunataka afya kulingana na katiba ya Kenya iwe ni haki ya kila Mkenya. Awe na kazi, asiwe na kazi, awe na pesa, asiwe na kazi, maskini na tajiri, sisi wote. Katiba ya Kenya inasema kila mwananchi serikali ihakikishe kila mwananchi anapata afya ya hali ya juu, and that is what we must do. Na sisi kama viongozi nataka kuhakikishia kwamba vile unajaribu kuunganisha Kenya mzima, hapa Kakamega nitakuwa mstari wa mbele ili viongozi tutembee pamoja. Na viongozi wote ambao wamechaguliwa tufanye kazi kwa heshima. Moko kuom jokanyo mag ODM kod jotelo manie sirkal okwedo jowetegi masani wacho ni ODM biro mana siro sirkal nyaka higa mar 2027. Jatend migawo mano mar teko Opiyo Wandayi, jod bura ma Mathare Anthony Oluoch kod gavana Ochilo